Abisirwe ni Ismail Artha ow'emyaka 38 y'obukuru hamwe na Aisha Nasoro ow'emyaka 32 y'obukuru abatura bo mu cyaro cya Muhangi omugombora ya Kabweza omu district ya Kyegegwa. Birizanye ncyangenze kukamamburire mbaterese umugenzi wange mutabona witu hano bamuzi na mukazi afunire abatemu ikiro batakengere ubuye kukiya abana abana mabayi mu cyango tahatana mama bayisire bafuye bikayi tusangire mukazi bambohere miguha mu mikono bagibohere amaguru bagabohere ibice byona babohere wena nafuko musaha yafuye era na akogo Ismaili nawe nuko kibayira ati nabo bambohera afuye kizibe cyabaho igomboreri abantu abindi bafire amwe bihanikire abandi babatema babita so cyego sub count ebizibu bibire mu bingi munonga kinkumanya mutushabire bwanyuma y'abatura kumanyisa polisi eyimukire mwija hamwanya nembwa yayo yenkagirizi ebatwira hanje y'abari kutekatekwaho nokwe kubakwata umwana wange Ismaili. Bwanyuma yo kukwata bari kutekatekwaho kwita habiro hakavuyo abatura barakwenda kubiyara polisi nukwe polisi kutera amasasi gakakwata omuturu Manyurwenka Emmanuel na wakafa. Anime cyongera kubaho abataka batabuka barite imbo buziya kwata abayisiri munju ikibayiroho habo kwesalinga kwa abantu busasa bwabo abaho mahingoranze kwesalinga kusasa polisi yabugira amasasi ya muntu Emmanuel gwerigwe kizibu cy'abantu bintu buraka masaka ebikale bindi no buraka ntunga mu abantu batahira abantu bayisire kituka kino kikangabo cy'amani bakifata kugweriyo kiti okukigwire gwire buno tube twinomera no bayitonde nawe akabalisediza akabweza abo beba mu isira ate wikeme berekire fataje kole kikonga bwe kandi niyo wikiyemu kitugwerira na hano osande huiro mugombora niyo mweji nabwo abinazi bakatahireka y'abantu bana omucyaro cya Buringo B babatemagura omwe yahendera fire biroho ntongera kugamterera abantu kongera kwerinda akuko bine bizibu ati bikiyagwero mbikize buri muntu buri kaya muntu ratonobora kitahiremo biro ninsaba kwata kuyambangana kandi nabebembeze batereho buri abukuba nimanye jori mbayirentaro bakomera akatebe akuzama gukalinde cyaro kino kandi umucyare cyenyine takawiro biro bishatu takomeza tute meeting tumaze gukora tuti hawe biro nkabiri bishatu namubasha bayitomo so tinkumanya akitura abase gukora abukwe bintu bitishubira abatura bino kwerarikera abo butemo bweyongera mu cweka cyabo niki gusaba ngo bongera abantu kukora ubundi butakone kikureta buzibu bukubuta koronero tubikaro tunuriro lingu yakwatakano omutahiriro mwitenke kisorode uko ibintu binu byongera kwerarikiriza buri muntu ate umuntu akora akalimoke nahura natino no kutinda ati nagamba akalimo ndakora ndakora akalimo mbekara bakutunurire mbakwijaho ati nkono musigaza be nakeye kurakura neza nubona nembere yabera cyaroho ubundi beta kurekere mu muntu gwa mu mutahiriro mwitenka abugega bari haramuno. SP Vincent SJ uri mugamirizo wa polisi abo cyangwa cya Rwenzori West yahamye makuraga kandi yajumere cy'abantu kutwara amateko mu ngaro. Our police in Kyegegwa is investigating a double murder which also resulted in injury of another person who also later passed on in the village called Muhangi in Kabweza parish, Kyegegwa sub-county, Kyegegwa district, where a family, a wife and a husband were murdered in the house. Gasha kwa Philip Marangera.